lang, walang tikos. Pero kung tinagali itong star player ng team ano, Yasoni. Ay, yung Law. Kaya ko yan. Hindi, akala ko doon niya abutan pa niya ngayon. 12-5, Team Breaker. Malimot na. Pero kung inaabot ito, malimot na ako. Team Breaker, Hadley, Castillano, Paolo, Guddoso, and Cerveto. Para sa team, James Gomez, Alina, Convencido, Danes Jarol, Lopez, and Gonzalez, players at the center. Coach, dapat ang coach na kita. Ang jumper between Halina and the legendary Andrew Cerveto. Andiyo, kaya pa mo magsalon. Kalawa ba lang? Pas di Cerveto, nakuha ni Dames. Ito sa tapay Henry. Hadley to Mr. Castillano team. Back to Hadley, pass to Paolo, pass to Guddoso. Put to attacking. Lebut. Rebound by Convencido. Pass back to Lopez. Diga, ayun. To Halina. Pass to Dames to Halina. This was produced by Halina. Pass to Lalabin. Lupoy. Magandang balbake. Convencido. Pass to Gonzalez. Intercepted by Castillano. A vigorous move by Mr. Guddoso. Last 8 seconds shot clock. Intercepted by Gonzalez. Dindol. Gonzalez to Convencido. Convencido back to Gonzalez. Gonzalez to Lina. Lebut. Ada orang bola. Lebut di Hadley. Hadley Jason. Lebut. Rebound by Lopez. Convencido. Good to point. Okay ka lang. Paolo. Pass to Guddoso. To Cerveto. Napak ni Hadley. Lopez. Kala niya sa taas kukunin na yun. Sa talon? Guddoso. Lebut. Rebound by Gonzalez to Dames. Lebut. Tapi ka ng bola. Foul. Gonzalez. Duwahan niya. Ay, ilay pa. Hoy, bagong masyada. Bagong masyada. Bagong masyada, Dari. Kaya. First foul. Ay, paligiri.
Wala si Puyo, may elastic ko ay. Hindi ka malaki. Kulay pink pa. Ay, lang ka dyan. Uy. Halina, with flag to time. Sabi talaga. Reverse na tayo. Reverse na tayo. Ay, salamat. Lubog. Lubog ng Bukino. Sakto ng Bukino. Binigay kay David. Sakto. Bahulo. Lubog. Lasas ni Boboto. Kung talagang ano namin pinag-pinag, target ka namin double team. Oo. Sabi ni Click. Kumbentino. Lubog. Bengal. Lasas ay Alvin Bahulo. Baseline ng bounce, ang Galtieri kanina. Pas ke Kuya Iko, ke Kuya Gaul. Agnes ke Kuya Alvin Paulo. Back ke Kuya Biden. Ayo. Oh, hindi nakakaya ko. Buboto. Parang si Kau pa dito sa ko. Naglagat ang kalikot ni Bako yung ayok niya. Kumbentino. Dali na. Intercepted by Aldo. Perfecto. Wala. Lugaw ni Jude Castellano. Tornina. Wala. Dibal by Kuya Indano. Pasco Gales. Gales. Tumama sa ring. Lugaw ni Kumbentino. Pasco Gales. Gonzales. Lubog. Lugaw ni Gonzales. Paul. Paul. Kaya sa Kuya Second president foul. Second team foul. Shoot, tawag ng tira. Substitution na. Halina out. Bugoto out. Ayaw na tayo. Sino pumatay? Kung kaya. Pahinga agad, pahinga. Pahuli sa tres. Lubog. Ibabay ni Constantino. 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 Lubog. Constantino. Latas di Constantino. Ipantay Castellano. Castellano to Agnes. Agnes. Notice again. Pass to Castellano. Castellano to Paolo. Pass to Perfecto. Back to Paolo. Paolo. Good for 2 points by Alvin Paolo. Constantino. Back to Gales. Lubog. Tapi dengan bola. Paul. Halo. Andre, tugas Castellano, bisa turun. Uy, ay balik ko na pala yan. Jalan, lubog. Pasto Castellano. Castellano. Pasto Ivan Berhanti. Lubog. Disampai Constantino. Lantas ni David Gay.
Pasto Castillano, to Pahuyo, no good. To Ivan Rafael, wala pa rin. Alina, to Garen. Cek. Kinisig na may bintak. Kalibutan! Lalu para menangin. Nagarap din yung baik kong yan. Tinulak mo dyan. Maringay. Kasi ninong kami ko. Ninong kami ko. Ninong mo? Oo, tinulak. Dalpakan sila ay nangalo sa Manipur. Balik po tayo. Dahan-dahan na po kayo. Bola na. Team Martinez. Hintay. Castillano. Manuel, back to Castillano. To Manuel. To Cerveto. Constantino. Intercepted by James. Pass to Castillano. Going for the goal. Castillano. Foul. Castillano. Personal foul. Free foul. Lalu Pak Sugame Constantino Pak Sugame lalu kemudian good for 2 points. Ay, nang ginaiye. Score 15 against 8. Defense time 14. 5 seconds. Perfecto. I like. Veteran laman. Nakamatanda. Constantino Gonzalez. Good from 25. Last 25 seconds. Nakuha ni Ganes. Masuk ke Alina. Lindbergh. Last 20. 5 seconds before the end of the first quarter. Hamdel. Lori. Pass to Ivan Hamdel. Pass to Hamdel Nebut adalah bola. Last 8 seconds. Ang series start eh. Yarol. Constantino. First quarter. Score 18 against 10.
Tubig. Mabilis pa talaga kung pagkirkat mo sa ayun. Maganda rin yung may anak ko. Hindi mo na mag-pirma. Maganda yung pwede. Maganda yung pamatay ng aso. Mas! Ang yabang na pa yung ano dyan. Yan. Hindi na makamansin. Hindi na makamansin eh. Kaya ni Tiri. Layo. Patay. Boom! Ayaw, sa paniwalan. Highlight din yan. Ay, ito na jersey, oh. Hindi ka nagtoy. No, no. Dito mo, Brad. Apa yan, no? Apa. Kita beres daw. Dilos Reyes. Dilos Reyes daw. Lapit, lapit. Saan? Dilos Reyes. Layo. Oy. Pas dulu saya. Sabe. Lukman. Bugodo. Bugana. Baktu Bugodo. Surabaya. Nomor 512. Kita bertemu Bugodo. Bugodo. Pas Surabaya. Baktu Bugodo. Nomor 512. Pas Layo. Layo. Motor. Cycle. Walang timing. Nagpaya ka sa Pino. Nauna din. Nauna. Upana. Terus overload. Pas terus Oh. Laya di bawah baju dia. Kami agawan ng bola. Nakuha ni Pino. Bravo. Abrio. Nomor 512. Pas Gonzales. Untuk bertemu Bugodo. Bugodo menurut binigay ay pantangan ni Bugodo. Na agawan ng bola. Nice one. Ay, Surabaya. Nomor berbantai jatah bola. Lalu Pedro Reyes agawan ng bola. Nakuha ni Pulido. Pas ke Bugodo. Bugodo ke Pulido. Pedro Reyes pas ke Sales. Layo. Nomor agawan ng bola. Nakuha ni Pedro Reyes. Nakuha ni Abrio. Pas ke Bugodo.
Budodo. Satu Ubana. Budodo. Budodo. Tahu Ubana. Ubana first foul. First team foul. Lalu patut kami selalu menurut dengan Ubana ayam lebih betul satu putaran menurut Bertarik. Tahu. Number 9. The Mister. Left the group man. Result. Lawrence Pundito. Foul number 1. Shoot Amula Puna. Ubana sudah keren. Satu betul. Satu mana? Satu Rafael. Menurut agar bola nak ulangi balik. Ulangi balik. Nice pass. Awan tertulis baik Mister Roberto. Ubana, Alan. Lepas by Ibrahim Gonzalez. Pass to Ben Gonzalez. Gonzalez foul. Alan Ubana. Satu menit. Saya ingat tentang beberapa pandangan Ubana sedikit sekali Jalan Reyes out Abril David Dalam saya masuk David setelah bermaju Lurus agak dia masuk Gonzalez Ubana letak by David Sekoy Rafael Pulido waktu mana Rafael menurut tapi kan bola nak keluar dari Ubana nak keluar dari Nando Pak tarik
Ginagalingan, ginagalingan. Gonzales, gagawin dito. Pasok ko Gonzales, tuloy, nakuha niya yung Gonzales. Gonzales, pasok ko Gonzales. Ilan na Gonzales, binigay ko yung Urbana. Ganda pata. Para na happy game. Urbana. Tupolino. Naman. Rebound Urbana. Urbana anan. Running. Violation. By Mr. Abdul. Hoy, siapa? Lalu, interception by Abdul. Binigay kami. Rabi, violation. Balik na balo, pati shoot, balik na din. Kakabrik mo lang. Urbana to Abrio. Abrio. Sa gitna. Naman. Rebound Urbana. Intercepted ni Dami. Binigay kay Nalyo. Nalyo. Deploy. Last. 33 seconds. Last 20 seconds. Last 12 seconds. Last 4 seconds. Second quarter. Sinukoy ang Team Jason ng buwan second quarter. Hindi nagsagan ang Hipotron Stroll. Tuloy na kayo ba? Ikintan pa lang ito ba ito? Kawalo pa lang ito. Instructor of the ballgame. Dudoso. Dodot. Ikaw din namin. Dami. Good 40 points. Napaganda. Mendoza to Castillano.
Servento! Servento! Nagun! Ipabayan niya! Halina, kung na diretso! Hingit ng sagbaya-baya. Budrato, ikaw din sa ball. Pasto Pahuyo. Pahuyo sa Nagun! Balik na lang talaga! Tinisting ka lang magpinsan mo. Nagun! Rebound Servento! Gusto ko mo! Walang pagkaman daw pala sabi niya. Foul! Pahuyo namin! First personal foul! First team foul! Alina! Pass to Abogado! Pass to Nobody! Back outside! Outside! Leandro! Against 22. 8 points lead. Nagun disantai Abdel. Abdel diretso. Ini boy. Halina sa isa. Nagun disantai dito. Mudah-mudahan baik. Bukas lang. Ito mainom. Pasok. Dito man sa binggan. Dito pa sa tamot. Adil tempat Ciliano Ciliano Adil Baktu Ciliano Baktu Budodo tempat Ciliano menurut bukan Ciliano yang awal Budodo bukan Ciliano last 18 second Shot. Pahuyo sa gitna. Foul, Budoso. First personal foul. Second team foul. Lantas by Servento. Foul. Duduk kayaknya. First personal foul. First team foul.
Sinong bertanya? Jalan tarik, out. James, jalan. Technical foul. Alin Parulo. Nah, indikator Yurikain Nadirgar. Yes, dapat takin po tayo. Dua shot. Dibalik di Pahulo. Super Beto. Kemudian tiga. Castiliano, Wadi, berpandang, tim foul. Satu belas, Ubaya, Castiliano, apa kesana di idol mulut. James Miller, number 5, foul. Elevate out, Gonzalez, Butoso, second personal foul, warning for penalty. Convertido for 3 points. Pengalan. Butoso, Merut. Convertido, foul, Pahulo, on penalty, Pahulo, second personal foul, penalty situation. Shoot ang dalawang lubid na gusto. Ubaya. Interception ng Convertido. Pass to David. Luzon. Singal. Hindi nga nakakira yan, kahit takon. Hindi mo ako. David to Convertido. Convertido. Pass to Gonzalez. Gonzalez. Easy to point. Goal, 32, 38. Last 2 minutes. Ubaya, for 2 points. Kulira din sa wakas.
Hit! Foul! Convertido! First second foul! Second team foul! Abel! Pahuli, waktu point. Bembol, bola ng Team Damet. Lebron James, Team Damet. Foul. Budodo. First person foul on player 2. Score. 4-all. Good. Ang last throw ni Mr. James Damet. Last 8. Rebound Damet, that's 4 seconds. Foul. Abel. First person foul. Last point 2. Middle second. Dalawang tira para kay Mr. Alina. Yung GMT. Nandun. End of the third quarter. Hirap ko ng duwang kaya. Pagkanalo ang Team Damet. May kapasidang laro. Birthday game. Competido.
Warning. Team James. Kapag hawak ng bola, i-aim the game. Adnel, itu Paulo. Paulo. Itu Castellano. Itu Adnel Dikta. Ada yang bola. Nakuha yung Butono. Satu Adnel. Satu Butono. Yang berkini terjadi. Mereka kembali. Agaw na, wala pa. Matapos na po mawalan ng takal. Castellano, to Hazel. Constantino. Second personal foul. 13 foul. Usper Pecos by Golden Tino. Mari naman ito kay Mr. Bulano. Bago sinay. Agnes Castellano. Castellano. Table. Sinay. Golden Tino. By Constantino, Jericho. Castellano. Pasto Paulo. Paul. Alina. First foul. Shooting foul. High-flat na, high-flat na. Agnes, anak Bailando. Maganda, magparang na kamo dyan. Paul, Alina. Second personal foul. Maganda yung may parang First foul. Tapos ang Valentina. Sundales. Sa 3 point. Ay, Agnes, tutup tu. Boleh? Kejar bola. Kejar bola. Bola po yang previous goal inabot di Galau Tarik sa Team A. Gol 44.
Huwag ka dyan maniwala. Ayaw pag-consultation, sige naman na. Attention, of the ball game. Nagpasok na mga pasisin ang JFC. Pahulo. Sumastiliano. Tuwag ng Torres is intercepted by Abunel. Abunel, easy to go. Tuhalina. Last 10 seconds set clock. Lalu. Last 3 seconds. Pahulo. Marami. Convencido. Easy to go. Abinel. Harap Layo. To Pahulo. Last 15 seconds set clock. Convencido for 3. Foul. Convencido. First foul. Running for penalty ang team kill. Ay, galing. Nila. Convencido. First, Juan. Abinel. Hindi malaki oh. Martiniano. Martiniano. Intercepted by Abinel. Penalty. Left. Ano yung ginagawa mo? Oras! Kaibigan! Kaibigan lang talaga. Dumadaan na kami!
Kaya kapag ko na yung tulos sa mga nakain niya, sa burat yan. Pagkaburat lang yan. Isang round at 2 minutes and 29 seconds. Dalawang tira para kay Kuya Edro. Marami ang Beto. mantik-mantik na papa ko dito. Ha? Marami ang mantik-mantik. Score 53-57. Ha? Siyempre, wala. Ayan! Pati nakalive. Ayun na yun pa rin. 3 point pa mag-free throw. Di ba rin ganun yan? Makakansyaw ka. Salamat sa iyo. Dali! Ay talaga. Ay, ang kabagi. Ay, nagpapal. Penalty. Purpose na sana yan. Hoy, 100 viewers kasi oh! 100 viewers na nagpapanood sa Facebook Live. Kaya pa yan. So! Kali! Inuuyo ka ni Pakaw! Dalawa yung bilya. Dali na! Talaga. Ginawa ka lahat. Ginawa ka. Satu menit. Dawes. Ay. Ano, bagal ka Dawes din. Napalitan. Pati alam tayo kung mag-score ka. Lagi malam keren. Hati deh. Walang jamin. Para mamadali na. Inabot na naman ang ano, buro. Ilalaki ko ay takbo! Takbo! Mag-dribble ka! Mag-dribble ka! Takbo! Lahat, ang ina. Ay, lung-lung na nagawa. Nilara ka ako. Mag-dribble ka! Kabayo. Dan sinulan ang inabot na Big Paper. Dito. Lapan sakit kedua. Betul. Sabi lang. Nandiyan mo ulit.
Eric na. Naman ko ba? Ang pinag ako. Bola pa, nandun Wilson. Foul, ito yung Wilson. Penalty. Warning, sold out. Kami din magigit-git ko rin dito. Wala, ang una nila. Sorry, nakalive. Yung tama ng bola, namangatong, ang bigyan sa nila. Good shot to ball, guys. Gonzales. Baba! Ito na. Handel. Handel. Araw na naman, araw. Tayo. Castellano. Pastor ka na. Last 8 seconds. Ah. 24 seconds na. Highway doon. Last 36 seconds. It's gone. 67-64. Foul, Ugana Alam. Warning for touch out. Second, team foul. Wala na time out ang team game, pero ang team ng Quezon meron pangsa. Isay. Ugana Alam. Time out now. Time out. Ang team Quezon, wala na pong time out. Ang white team. Score! 68-64. Remaining time, 29 seconds. Pag nanalo ang Team Quezon, final. Natalo sa Sabado. Pag pinalo, dulo ang tie game. Ilan mo kaya bago ng penalty? Kayo penalty na kayo. Managpag kayo, pipito nila. Penalty na kayo. Huwag kayo pa-foul. Last 14 seconds. Pahuyo. Last 10 seconds na sila. Lanyo.
Hamil. Second London foul. Raging foul. Kapit, mga taba. Kaya, baba na. Kaya na. Last. Chavez to Lando. Lando. Foul. Foul, Hamil. Last, warning for 3-4 na lang. Warning for penalty na. Warning for penalty. Kapit, mga taba. Right, on penalty. Standard. Sino pa ang ball? 18. Suljata 18. Anjo terbentuk. First, terminal foul. Let's go! Let's go! Return kick! Again! Players, take on! Saka to!